Yes, reka ngusuze nkwifurize ibihe byiza nizere ko uri kugira igitondo cyiza. Itariki ya 13 kwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026 nitwa Nigena David nije tujye kubana amakuru agezweho. Murabizi ko ku makuru y'hano kuri La Difference TV atwibanda mu karere k'ibiyaga bigari cyakora tunanyaruka gakeya tukareba hakurya y'inyanja ibirimo biravugwayo byose tukagenda atubigarukaho. Unyemere rero nk'ikaze n'undi hanga tugiye kuba tunyarukira muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mubwire yuko muri Minembwe byongeye kuba abikomera, abaturage bakangaranye, abandi barimo baragira ubwoba bukabije. Uti byagenze bite? Ibyo tugiye kuba tubigarukaho n'ubundi tuganire tukarekeza ari Minembwe turebe icyabaye kugeza uyu munsi cyakangaranyije abaturage batuye ari muri ya misozi miremire ya Minembwe. Ndaza kandi kukubwira yuko muri Republika ya Demokarasi ya Kongo n'ubundi hari muri FRDC nk'igisirikare cya kiriya gihugu byongeye kuba byisubiramo, harimo umwiryane. Ese nibyo bikomeje kuba biteza ibitero tugiye gukomeza kubona muri iyi minsi ya vuba ndetse n'ibyatangiye muri iki cyumweru? Turaza kuba tubiganiraho. Umwiryane muri FRDC wavuye he, uri guterwa n'iki? Bikomeje kuba birebire ndetse abasirikare bakuru muri kiriya gisirikare bakomeje kuba banapfa. Turaza kuba tubigaruka. Uretse ko n'ubundi Kinshasa murabizi ko amaze iminsi muri ya mugi guhera ku munsi w'ejo ndetse n'uyu munsi wo kuwa gatandatu akomeje kuba igihugu muri rusange kigaragaramo imyotsi myinshi, amaraso arimo arameneka hariya mu mugi wa Kinshasa. Byagenze bite? N'imyigaragambyo ikomeje kuhaba, aramo benshi bakomeje kugenda bayigwamo. Uyu munsi bihagaze bite? Nabyo turaba tubigarukaho gakeya kabisa. Ndakubwira yuko kandi Rwandair indege yayo ikoza gashya katigeze gakorwa n'izindi ndege ziri muri aka karere ka Afrika y'Iburasirazuba, ikoza kaye gashya. Ibyo nabyo uraje ubimenyere muri aya makuru tugiye kuba tuganiraho. Uretse ko kandi ndaza kuba nyarukira muri Iran, nkaza kukubwira yuko Iran yongeye gushotora Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi irayibwira iti rwose nutusha gakeya nshobora kukwereka ibintu utigeze ubona, utigeze wabonesha n'amaso yawe. Iyo ni Iran yabwiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora Amerika nayo yongeye gushotora Venezuela, ikora ikintu kidasanzwe kuri Venezuela. Ubushize yashimuse perezida wayo witwa Maduro, ariko uyu munsi yongeye gukora ikintu kidasanzwe kuri Venezuela ndetse cyakangaranyije amahanga. Ibyo nabyo turaba tubigarukaho muri aya makuru. Uretse ko nanone ndaza kugaruka kuri OMS. OMS rero ikaba yagaragaje ibintu bidasanzwe kandi biteye ubwoba kugeza amagingo aya ngaya ku cyorezo cya Ebola. Uraza kuba ubisanga nabyo muri aya makuru tugiye kuba tuganiraho. Ariko nanone ndaza kubanza kugusaba gukanda subscribe, ariko ukibona n'iki kiganiro unyemerere ukande like kuri iki kiganiro. Icyakora si ibyo gusa, unagisharinze n'abandi bakaza kuba bakibona, byaba ari ibintu byiza cyane. Icyakora aho hasi gato n'undi hari umwanya wabagenewe kugira ngo mugende mutuganiriza cyangwa mutubwira ibitekerezo byanyu, by'umwihariko cyane ko muri umuryango mugari wacu. Ujye uduha ibitekerezo aho ngaho muri komenti, ni umwanya wabahariwe kugira ngo tujye tuganira gatanu ku kandi. Unyemere rero n'ubundi bidatinze twinjire mu makuru naguteguriye. Nemaze kukubwira haruguru gatoya, n'ubundi nemaze kukubwira ku bijyanye n'ibitero bikomeje kuba byinshi hariya mu misozi miremire ya Minembwe. Ku munsi wo kuwa gatanu rero byari ibicika, byari ibindi. Yari itariki ya 12 ukwezi kwa gatandatu n'ubundi uyu mwaka turi mu 2026. Ni mugere hari ku isaha y'isa 4:30 z'igitondo ndetse no ku isaha ya 8:45 z'amanywa. Ihuriro ry'ingabo rero z'ubutegetsi bwa Kinshasa zateye ibisasu muri santere ya Minembwe hakoreshejwe indege z'intambara zizwi nka Sukhoi 25. Abantu rero benshi babigenderemo ndetse amazu menshi arasenyuka. Ikindi kandi biravuga ko hari imiryango yatawe mu matongo kubera ibyo bitero, nk'uko byatangajwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ihuriro rya AFC 23. Hanyuma kandi muri ibi byago rero hari amafoto yagiye ajya hanze agaragaza inzu z'abaturage bari batuyemo, ubona ko zaguye, aho bari batuye habaye amatongo. Ibi ngibi rero byose bikaba byaratewe n'ibi bitero FRDC ndetse n'ibindi byihe bagenda bafatanya, cyangwa se n'indi mashyaka ya gisirikare bagenda bafatanya muri ibi bitero. Bateye izi ndege za Sukhoi 25 batera muri Minembwe, mu gihe n'ubundi muri Minembwe by'umwihariko mu marembo yinjira muri Minembwe ahazi nka Mikenke. Aha ngaha n'ubundi hari amaze iminsi hari
imirwano iteye ubwoba ndetse ikabije n'ubundi irimo ishyaka cyangwa se igisirikare cy'u Burundi FDNB, harimo FARDC, harimo FDLR, harimo Wazalendo, ndetse no ku munsi wo kwa kabiri hari hiyongeyeho n'abacancuro. Icyo gihe rero muri Mikenke habaye imirwano idasanzwe muri aka gace n'ubundi kameze nk'ahari irembo ryinjira muri iyi misozi miremire ya Minembwe. Hari hamaze iminsi hari ibitero bigiye bitandukanye bigiye komeza kugenda byibasira abaturage batuye muri utu duce twa Minembwe. Kugeza ubu rero abaturage bagiye batandukanye n'ubundi batuye muri iyi misozi miremire ya Minembwe bakomeje kuvuga ko bahuye n'ihungabana riteye ubwoba. Kugeza uyu munsi bihangayikishije abitwa Twirwaneho ndetse na AFC 23 kubera ko nyine barimo baraya abaturage bakabona bameze nkaho babaye abasazi. Bitewe n'iki? Bitewe n'ibi bitero babonye byizi ndege. Ibaze ko umuturage atuye mu gace ke yarasanzwe afite uko abayeho, afite inzu yatuyemo adakodesha cyangwa se ntawe umutera hejuru, ugasanga suko yiraje imutereye hejuru, inzu ye irasenyutse, abonye abavandimwe be bapfa. Ibyo byose ni bimwe muri gutera ihungabana abaturage batuye muri utu duce twa Minembwe. Hariya n'ubundi FARDC ndetse n'ibindi mitwe yitwara gisirikare bakomeje kuba bakorana, ariko nanone ni ibitero bikomeje kugenda bisatira utu duce twa Minembwe kuva ubwo bavuye muri Mikenke berekeza n'ubundi abaturage benshi batuye ba Minembwe birimo birakomeza gufata indi ntera hariya muri kara gace ka Minembwe. Biraza kugenda bite? Ese ibi bitero bakomeje kugabwaho hariya muri Minembwe biraza gucura iki cyangwa se biraza kuba bihagarara ari uko bigenze bite? Ni mu gihe kandi n'ubundi AFC 23 nari nabikubwiye mu minsi yashize bari batangaje ko aka gace bakigaruriye bafatanyije na Twirwaneho, ariko nyuma yaho ku munsi wo kuwa gatatu ushira kuwa kane baza kuba nanone FARDC y'ubwayo itangaza ko aka gace ishobora kuba yakisubije, nubwo bari bakubiswe inshuro bakegezwa inyuma ho gatoya, ariko baza kuba bavuga bati aka gace twakishubije. Barabyigambye, ariko nibitero rero bikomeje kuba bitera ubwoba by'umwihariko ku batuye mu biriya bice bya Minembwe cyangwa se Mikenke ndetse n'ibindi bice biteje inkeke hari hafi y'iyi misozi miremire ya Minembwe. Hanyuma kandi n'ubundi nkiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko nari ndimo mbikubwira, n'ubundi gisirikare cya FARDC ni kimwe mu gisirikare gikomeza gushinjwa icyitwa ruswa, icyitwa ihohoterwa, buyoba bafatanyije n'abarimo Wazalendo ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare ikorera hariya muri Kongo muri rusange. Iki gisirikare rero n'ubundi gikomeje kubamo ubugambanyi budasanzwe cyane ko mu minsi yashize mwumvisha abajenerale basaga 54 bakatiwe urugo gupfa. Aho ngaho havuzwemo ubugambanyi bugiye butandukanye kubera ko bari gukurikiranwa dosiye y'abanyamahanga bishe babiri bari baratutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'i Burayi. Abangaba barishwe bari mu bushakashatsi, hanyuma abo 54 bishwe byavuzwe yuko hari abandi babagambaniye batigeze bagaragara muri dosiye, bigatuma abangaba 54 aribo bakatirwa urwo gupfa. Ibi ngibi rero byagaragaye nk'aho ari ubugambanyi. Baravuga bati nubwo abo 54 bagaragajwe yuko aribo bakoze ibyo byaha cyangwa se bakurikiranwe urwo rupfu rw'abo banyamahanga babiri, ariko harimo n'abandi basirikare kandi bakuru mu gisirikare cya FARDC batigeze bagaragara muri iyi dosiye muri rusange. Hanyuma reka n'ubundi bigarukeho gatoya mubwiye yuko hari umwiryane uteye ubwoba ndetse n'ubugambanyi bukabije FARDC ikomeje kurangwamo, ndetse kandi ari byo biri gutuma iyi FARDC nk'igisirikare cya Kongo gikomeza gucikagurikamo ibice. Muri rusange n'ubundi n'intambara yakaje umurego murasazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nayo imaze no kugarukaho n'ubundi yateje umwuka mubi cyane, ubwoba, akavuyo n'amakenga akomeye hagati ya Perezida Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'ubuyobozi bukuru bw'ingabo z'iki gihugu zizwi nka FARDC. Hagati ya 2022 ndetse na 2026 abashinzwe iperereza muri FARDC bakoze umukwabo ukomeye babitegetswe na Perezida Tshisekedi, bishyira mu mazi abira rero abajenerali barenga 30 n'abandi bofisiye bakuru benshi. Hanyuma kandi ku batarafungwa ubwoba ni bwinshi ko nabo bashobora kugerwaho vuba na bwangu. Urugero rwa hafi rero ni urw'umuyobozi w'ingabo za Kongo zikorera mu mujyi wa Baraka muri teritwari ya Fizi cyangwa witwa Colonel Makerere uherutse kwirasa agakomereka bikomeye ubwo yamenyeshwaga ko abamukuriye bamutumijeho kugira ngo agire icyo asobanura mu gihe yakekwagaho gukorana n'ihuriro rya AFC M23. Uyu nguyu umusirikare ngirango muramwibuka, twamugarutseho mu makuru yacu ashize, twagiye tubiganiraho tugaragaza uburyo uyu nguyu yari ari hariya Ibaraka aza akuba yirasa. Yirashe bamwe baravuga ati yapfuye, ariko tuza kumenya amakuru yatugeze icyo
gihe yaje kuba tubwira ko uyu nguyu yirashe ariko ntapfe, ahubwo akaza kujyanwa kwa muganga igitaraganya ariya mu bitaro n'undi biherereye hariya muri Baraka. Uyu nguyu rero yari yirashe nyuma yuko yatumijweho ashinzwe ibyaha bigiye bitandukanye birimo no kubakorana n'umutwe wa AFC 23. Ubwo yatumizwagaho rero abona ubutumwa bumuhamagarira kujya i Kinshasa cyangwa se kwitaba i Kinshasa, uyu nguyu yahise afata imbunda arirasa ahereye mu muhogo bizamukira no mu kanwa, hanyuma aza kuba atapfa ahubwo ajyanwa mu bitaro igitaraganya, dore ko nyine yari afite ubwoba avuga ati ningi Kinshasa nkaramuka ngezeyo baranyica urubozo ndetse barankorera ibitarakorwa bitigeze binabaho, ahubwo ngereka nice hakiri kare n'ubundi sinitaba ubutumire bwabo. Ariko ntabwo byamuhiriye, ku bw'amahirwe make kuri we ndetse no ku bw'amahirwe menshi ku bamutumijeho, kubera ko n'undi atapfuye, ubwo igihe azakirira yagombaga kuba yakwitaba. Ibi ngibi twagiye tubigarukaho. Rero ubu bwoba n'umwiryane byatewe no gutsindwa gukomeye kw'ingabo za Kongo mu gihe zari zihanganye na AFC 23, kuko iri huriro ryafashe ibice byinshi by'ingenzi biri mu mujyi wa Bunagana, harimo umujyi wa Kavumu, harimo umujyi wa Goma, Bukavu ndetse na Uvira. Nubwo uyu mujyi wa Uvira ho byaje kuba ngombwa ko bawuvamo bakasubira inyuma bitewe n'itegeko rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryashyizeho, bagasaba uyu mutwe wa AFC 23 gusubira inyuma vuba na bwangu bakava muri Uvira. Gusa nyuma yaho murabizi ko yigeze kongera kuba imirwano ikomeye cyane ibasatiriza kongera kuba basubira mu mujyi wa Uvira, kubera ko bari barafungiye amaferi hafi aho ngaho hafi y'umujyi wa Baraka, bafungira amaferi ntibakomeza kugenda muri Uvira, bafungira hafi aho ngaho, hongera kuba imirwano ibasatirizayo babura nk'ibirometero hafi 12 kugira ngo binjire mu mujyi wa Uvira, ariko ntibyaza kuba bibakundira, bafungira hafi aho ngaho, ubwo basubira inyuma bajya kurwana mu bindi bice. Muri urugamba rero ingabo za Kongo zatsindwe rwakurikiraga itabwa muri yombi ry'abasirikare benshi bashinjwa ibyaha bikomeye bihanishwa ibihano bikakaye birimo icy'urupfu, kugambanira igihugu, umugambi wo gukura Tshisekedi ku butegetsi, gukorana na AFC 23 na Joseph Kabila wayoboye iki gihugu. Ibyo byose byari ibyaha byagendaga bishinjwa abo bajenerali bagiye batandukanye cyangwa se bamwe mu bayobozi bakuru bayoboye igisirikare cya Kongo aricyo FARDC. Ibimenyetso by'umwuka mubi mu gisirikare cya Kongo byatangiye kugaragara byeruye muri Nzeri, ubwo birumvikana ko ari mu kwezi kwa 9 kwa 2022, ubwo Lieutenant General Fremo Ilungu wari umuyobozi wa zone ya gatatu y'igisirikare ihuza intara ya Kivu y'Amajyaruguru, Kivu y'Amajyepfo, Ituri, Maniema na Chopo yatabwaga muri yombi. Ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bwashinje Lieutenant General Yav guha abasirikare bari ku rugamba amabwiriza yo kuva mu bice byafashwe na AFC 23, kandi ngo yanakoranye n'u Rwanda abinyujije kuri General Retired James Kabarebe cyangwa se umujyanama we, ariko ibyo byose byaburiwe ibimenyetso, asaba kugirwa umwere kuko kuva akiri mu maboko y'abagenzacyaha ntiyemeye ibi byaha habe n'umunsi wa rimwe. Ibyo byaha akomeje kugenda abihakana. Yashinjwaga kuba yarakoranye n'umutwe wa AFC 23 ndetse avuga yuko hari amabanga agiye atandukanye yavuganye na General Retired James Kabarebe, ngo akaba ari umusirikare w'u Rwanda birumvikana cyane. Ubwo rero bwajyanye n'igitutu Leta ya Kongo yari ikomeje gushyirwaho, isabwa guhagarika gukorana n'umutwe w'iterabwoba wa FDLR mu Kuboza 2023. Igisirikare cy'iki gihugu rero cyatangaje ko cyafunze General Bruno Mezo Mbere wari umuyobozi w'akarere ka gisirikare ka 34 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose rero unakomeje no kugeza kuva icyo gihe 2022 kugera muri mwaka 2026 bikomeje kuvugwa ari byinshi. Abo bajenerali bose baragenda bagajyanwa ku rugamba, ugasanga nyine bakomeje kuba bashinjwa gukorana n'umutwe wa AFC 23. Ati kubera iki? Ati kubera ko ibice baba bayoboye cyangwa se birimo abasirikare bayobowe birafatwa, byamara gufatwa nyine bikajya mu maboko y'umwanzi, ubwo niko bo babyita, bakavuga bati guta umwanzi gukubita akagukubita inshuro kugeza ubwo agukuye mu gace warurinze. Ibyo rero akaba ari byabakuye bakomeje kugenda bashinjwa abajenerali bagiye batandukanye, ndetse bakanavuga yuko hari amabanga y'igisirikare cya leta bakunze kugenda bashyira hanze. Ibyo byose akaba ari ibyaha rero bakunze kugenda bashinjwa muri rusange. Ubwo rero uwo mwuka mubi cyangwa se utari mwiza ukomeje kugenda ubica bigacika hariya muri
Kongo by'umwihariko mu gisirikare cyayo aricyo cya FRDC. Unyemerera n'ubundi ngaruke gatoya nambuka umupaka ncara ku mupaka wa Rakorunishi nigarukira no mu Rwanda mvuye muri Kongo, ngaruke nkubwire yuko indege y'u Rwanda yakoza agashya kadasanzwe. Uti yakoza akaye gashya, uti bigenze bite? Nyuma yuko hari byinshi n'ubundi ibikomeje kugenda ica bigacika uduhigo tugiye dutandukanye, n'ubundi nkubwire yuko Rwandair yegukanye igihembo cy'indashyikirwa muri serivisi zitangirwa mu ndege. Uti bihagaze bite? Ibyo nibyo ngiye kuba nkubwira n'ubundi. Ndakubwira yuko sosiyete ya Rwandair yegukanye igihembo cy'umwaka wa 2026 cy'indashyikirwa mu gutanga serivisi zitangirwa mu ndege ku mugabane wa Afrika. Ni mu bihembo rero bizwi nka Apex Best Award 2026. Ni igihembo rero Rwandair yegukanye mu birori byabereye mu nama ya Apex FTEE MA 2026 yabereye i Dublin muri Ireland. Hanyuma kandi ni ibihembo bihabwa ibigo by'indege byitwaye neza mu gutanga serivisi nziza mu byiciro bitandukanye, birimo serivisi zitangirwa mu ndege, amafunguro n'ibinyobwa, imyidagaduro ndetse na internet. Mu gutanga ibihembo bya Apex Best Awards bishingirwa ku bitekerezo n'isuzuma bitangwa n'abagenzi ubwabo mu ibanga nyuma yo gukoresha indege zigiye zitandukanye. Muri uyu mwaka rero wa 2026 isuzuma ryakozwe hifashishijwe amanota yatanzwe n'abagenzi barenga miliyoni bakoze ingendo mu ndege zirenga 600 ku isi. Mu byatumye Rwandair itwara iki gihembo harimo uburyo abakozi bayo bakira kandi bagafasha abagenzi, harimo kandi isuku n'imiterere y'indege, uburyo abagenzi bahabwa ibiribwa n'ibinyobwa, kwita ku bagenzi mu rugendo kuva rutangiye kujya rurangiye, ndetse n'imyitwarire y'ubunyamwuga bw'abakozi bakora muri iyo ndege by'umwihariko ya Rwandair, kuko niyo turimo turavugaho. Abagenzi bagaragaje ko Rwandair ikomeje gutanga serivisi zinoze ugereranyije n'izindi sosiyete nyinshi zo muri Afrika muri icyo cyiciro. Iki gihembo rero kije gikurikira ibindi bihembo Rwandair yagihabwa mu myaka ishize, harimo icyo yahawe muri 2025 nka sosiyete nziza muzimbere muzikora ubwikorezi bwo mu kirere ku mugabane wa Afrika, yatsindiye ibihembo bya Sky Traxi. Hanyuma mu myaka yashize Rwandair n'ubundi yakomeje gushora imari mu kuzamura serivisi z'abagenzi no kunoza umutekano n'imikorere y'indege zayo muri rusange. Kuri ubu ikomeje kwagura imiyoboro yayo n'ingendo zihuza Kigali n'ibihugu byinshi byo muri Afrika, Uburayi, Burasirazuba bwo hagati na Aziya ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Hanyuma kandi kuba Rwandair yatsindiye ibi bihembo bigaragaza ubudasa bwayo ikomeje kugaragaza by'umwihariko mu karere ka Afrika y'Iburasirazuba ndetse na Afrika muri rusange no ku isi hose, kubera ko Rwandair wabyumvishe ko ikorera i Burayi, igakorera muri Afrika ndetse n'ibihugu byo muri Aziya. Byumvikane cyane yuko rero ibi bihembo byahawe Rwandair kubera ubudashyikirwa cyangwa se ubudasa bakunze kugaragaza muri serivisi batanga muri rusange. Unyemerere rero n'ubundi nongere nyarukire Kinshasa bikomeje kuba bibi cyane. Bikomeje kuba bibi bite? Ni mu gihe ku munsi wo kwa gatanu hariya Kinshasa hafi n'inteko ishinga amategeko hari habaye udushya tudasanzwe. Amaraso yaramenetse, imyuka iryana mu maso yariye abantu, ikiboko cyarariwe, dore ko abamotari bagiye batandukanye bakubiswe icyitwa igiti. Sibo gusa kuko n'ubundi n'abaturage bagiye batandukanye barakubiswe. Byaje kuba bibi ku mugoroba, mu masaha 3 umugoroba, dore ko n'imbunda zaje kuba zivuga, yaba intoya ndetse n'imbunda nini zaje kuba zivuga hara mu mujyi wa Kinshasa. Ndetse ibi byose byabaga mu gihe n'ubundi witwa Perezida Felix Tshisekedi yari ibereye mu Misiri, aho yari yagiye mu ruzinduko rw'akazi, ariko benshi bakanabihuza no kuba yari yahunze iyo myigaragambyo. Bavuga bati bashobora kwigaragambya bikarangira nanjye bangezeho. Abangaba rero batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa cyangwa se bw'uyunguyu Tshisekedi. Abangaba bari kwigaragambya bitewe nuko hari muri Kinshasa bakeneye kuba bahindura itegeko nshinga kugira ngo batore referendum yo kuba uyu Tshisekedi yahabwa manda ya gatatu yo kuyobora iki gihugu n'ubundi kidahagaze neza mu by'umutekano, dore ko intambara ikomeje kujya mbere muri kiriya gihugu. Abangaba rero barasaba yuko inteko ishinga amategeko idakwiye na gatoya kuba yatora itegeko ryo kwemerera Perezida Tshisekedi kuba yayobora
indi manda kubera ko igihugu akomeje kugishyira habi, akomeje kugishora mu mazi abira. Bakavuga bati ntakwiye kuba ahabwa indi manda yo kuba yayobora iki gihugu cya Kongo. Icyakora ntago abagiye kwigaragambya byabagendekeye neza, dore ko n'uwitwa Martin Fayulu yasimbutse urupfu muri iyi myigaragambyo. Umunyapolitike rero Martin Fayulu utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasimbutse urupfu ubwo yayoboraga imyigaragambyo yamagana umugambi wa Perezida Felix Tshisekedi wo kuvugurura itegeko nshinga. Uyu Fayulu rero n'abandi banyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bateguye imyigaragambyo y'amahoro bagombaga gukorera imbere y'inteko ishinga amategeko mu gitondo cyo kuwa 12 z'ukwa gatandatu, ubwo birumvikana 2026 hari ku munsi w'ejo kuwa gatanu. Impamvu bahisemo kujya mu ngoro y'inteko ishinga amategeko nuko tariki ya 9 Kamena abadepite bari batoye umushinga w'amatora ya kamarampaka agamije kuvugurura itegeko nshinga. Nkuko bari babiteganyije rero, abayoboke b'amashyaka yabo bitabiriye ku bwinshi, ariko bakomwa mu nkokora n'abapolisi benshi bari bakajije umutekano ku ngoro y'inteko, batangiye kubamishaho imyuka iryana mu maso, akavuyo gatangira kuvuka ako kanya. Mu cyicaro rero cy'ishyaka rya ECD rya Fayulu hatewe n'urubyiruko rwo mu mutwe wa Forced Progress ndetse rukaba rushamikiye ku ishyaka UPDS riri ku butegetsi, ryangiza ibikoresho byaho ndetse rukaba rwari ruhagarikiwe n'abapolisi bari bagiye gukumira iyo myigaragambyo. Nyuma y'iminota rero havutse akavuyo muri iyi myigaragambyo. Fayulu wari wambaye ishati y'umweru iriho ibirango by'ishyaka rye yagaragaye avirirana amaraso mu mutwe, imyenda ye yahinduye umutuku. Ntabwo yarahindutse umutuku kubera ko hari ukundi byagenze, ahubwo ni amaraso yari arimo arameneka bitewe nuko bari bamukomerekeje bikomeye cyane. Arabavuga ko Fayulu yarashwe n'abapolisi, ariko nta kiremeza niba koko ariko byagenze. Gusa kidashidikanyaho nuko muri ako kavuyo harashwe amasasu ya nyayo, abantu benshi barakomereka. Ntabwo byari byitezwe yuko haraza kuba ibintu bimeze gutya. Ntabwo byari byitezwe yuko polisi iraza kuba iterura ino ntwaro ikarasa abaturage. Ntabwo byari byitezwe yuko batavuga rumwe n'ubutegetsi bari buraswe amasasu ya nyayo. Icyakora imyuka iryana we bari bayiteze, kubera ko buri myigaragambyo yose aho iva ikagera imyuka iryana nicyo kintu cyiza mbere mu kuba bahosha iyo myigaragambyo. Icyakora ubona ko na polisi yari yiteguye ku buryo bukomeye. Ibifaru birebire cyane byari byateretswe hariya mu mihanda, bagerageje kubana ku buryo abaturage bataribona uko begera inteko ishinga amategeko. Icyakora habaye akavuyo kenshi cyane, polisi ibona nta kundi yabigenza iza kuba imisha amasasu mu baturage bari baraho ngaho. Ari naho uyu Martin Fayulu yaje kuba akomerekera bikomeye cyane. Ngira ngo no mu mafoto yagiye ajya hanze agaragara avirirana cyane, ngira ngo bari kugerageza no kumuterura barebe uko bamwerekeza kwa muganga muri rusange. Ariko n'imyigaragambyo n'ubundi yakomeje ku masaha agana yo ku mugoroba, ariko abaturage bakomeza kuba bicwa, abandi bamishwamo amasasu ndetse n'icyitwa amabuye cyari kikuvuza ubuhuha. Mbere yaho gato nari nabikubwiye ko polisi yari yahisemo gufata icyitwa igiti ikubita umuturage hariya i Kinshasa, ariko bibi by'ubusa kubera ko akavuyo kaje kuba gafata indi intera. Hanyuma unyemerere nsimbuke gatoya nyarukire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyakora ndaza no kugaruka hariya muri Kongo nkubwire uko indwara ya Ebola ihagaze. OMS yatangaje ibintu bidasanzwe ndetse biteye n'ubwoba hariya kuri iriya ndwara ya Ebola, by'umwihariko ikomeje kugaragara muri kariya karere ka Kongo, muri kariya karere ka Ituri hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Reka nkubwire yuko n'ubundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yashyize hanze amashusho yica ukuriye agatsiko k'iterabwoba muri Venezuela. Perezida rero Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko igisirikare cy'igihugu cye kishe Nino Guerrero urukuriye agatsiko ka Tren de Aragua ko muri Venezuela mu gitero cy'indege, anashyira hanze amashusho yafashwe ubwo haturitwaga inzu yari arimo. Ibi rero byemejwe na Perezida wa Amerika Donald Trump mu butumwa yashyize hanze nyuma y'uko hakozwe iki gitero muri Venezuela. Akaba yagize ati, ku buyobozi bwanjye, ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bwagabye igitero cyihuta kandi cyica ngo burangize neza Nino Guerrero. Nino Guerrero ubundi amazina yose ni Hector Ford Guerrero Flores, wayoboye Tren de Aragua igihe kirekire. Aka gatsiko rero ni kamwe mu dutsiko tw'abagizi ba nabi tuzwi cyane muri Amerika y'Epfo, kandi kakaba karakunze kugaba ibitero bikomeye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndetse uwitwa Trump yakomeje kukagaruka
kugarukaho kenshi avuga yuko karwanya ubutegetsi bwe. Perezida Donald Trump yashinje aka gatsiko gukora intambara idasanzwe kuri Amerika kandi avuga ko ari umutwe w'iterabwoba w'amahanga. Trump yashyize ahagaragara amashusho asa n'igitero cy'indege agaragaza inyubako y'icyatsi kibisi iri hafi aho iri guturitswa. Hanyuma kandi ibisigazwa by'imyanda bituruka mu kirere nibyo byagaragaraga hejuru, ubona ko nyine ari inzu yaturikijwe bikomeye cyane. Ibi rero bibaye nyuma yuko muri Mutarama ingabo za Amerika zari zafashe perezida wa Venezuela Nicolas Maduro zimusanze iwe mu gitero kidasanzwe cyakozwe ari nijoro kugira ngo akurikiranweho ibyaha ari hariya i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bindi birego Amerika rero yashinje Maduro harimo gukorana n'agatsiko k'abagizi ba nabi mu bikorwa byo kurwanya Amerika, ndetse ikirego kikaba cyaragaragaje ko Guerrero Flores nk'umwe mu bafatanyabikorwa kuri uwo mugambi wo kugambanira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse na Maduro yaje kuba agaragara nk'umwe mu bakoranaga bya hafi n'ako gatsiko k'iterabwoba. Kuva icyo gihe rero Amerika yahise itangira kuba ishaka kuba yazura umubano wayo n'iki gihugu cya Venezuela, cyane ibinyujije muri perezida mushyashya wari washyizweho witwa Delcy. Uyu nguyu rero ikaba yarahise inamukuraho ibihano ndetse inashyiraho imbaraga zo gufatanya mu bijyanye no gucukura peteroli muri kiriya gihugu cya Venezuela. Guhera icyo gihe rero muri Mutarama witwa Nicolas Maduro akomejwe kuba akurikiranwaho ibyaha bitandukanye birimo no kuba yarashatse gutera Amerika mu bihe bigiye bitandukanye binyuze muri ako gatsiko k'iterabwoba kari kayobowe n'uyu nguyu bamaze kuba baturitsa muri rusange. We ntabwo bamushimuse ngo bamuzane nka Nicolas Maduro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahubwo bo bamugabyeho igitero cy'indege kiza kuba kimuhitana. Kugeza ubu ngubu bakaba batangaza yuko ubuzima bwe bwamaze gushyirwaho iherezo. Unyemerere ngaruke hano hakurya mu gihugu cy'abaturanyi ubwe yuko ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe ubuzima OMS yatangaje ko abandura icyorezo cya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari benshi cyane kurusha abatangazwa bitewe n'icyuho gikomeye kiri mu gukurikirana abanduye. Byatangajwe n'inzobere ya OMS ishinzwe gukurikirana ibyorezo mu mujyi wa Beni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Uyu bakaba bamwita Olivier Lapore ku wa 12 Kamena 2026 ku munsi wo kwa gatanu nibwo yabitangaje. Nyuma yaho Leta ya Kongo itangaje ko bo byemeje ko bamaze kwandura ari 676 barimo 136 bamaze kuba abitaba iyabaremye. Hanyuma uyu Olivier yagize ati hari ibyuho byinshi mu bice bimwe bya Kongo birimo ibyago byinshi, ni ngombwa gukaza ubugenzuzi muri ibyo bice. OMS yagaragaje ko indi mbogamizi ikomeye iri mu gukurikirana iki cyorezo ari ibura ry'ibitanda by'abashyirwa mu kato, kuko kugeza ubu mu ntara ya Ituri akaba ari nayo yugarijwe cyane, ngira ngo murabizi Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo harimo ibitanda 250 byonyine, kandi wamaze kumva ko nibura abamaze kwandura kuva iki cyorezo cyaza Kongo itangaza ko ari 376, ariko hakaba hari ibitanda 250. Icyo ni ikibazo rero giteje inkeke hariya mu gihugu cya Kongo. Ebola n'ubundi rero ikaba yaratangajwe mu kwa gatanu mu matariki nka 15, bitangazwa ko aribwo yaje kuba yihinduranya iza mu bundi buryo, hanyuma itangira kuba yakataka abantu cyane ko no kugeza uyu munsi nta muti nta rukingo rw'icyo cyorezo cya Ebola. Ubu ngubu rero barimo baratangaza ko bitewe n'ubwo bukeya bwo kwitabwaho ku banduye hari ibitanda 250, abandura ni 676, bivuze ko ni benshi kurusha ubushobozi bwo kuba bakakira abatandukanye kugira ngo babiteho. Ibyo bikaba biteje inkeke rero, bikaba biteje n'ikibazo muri rusange. Nibyo ngibyo rero nakubwira, akaba ari ibyatangajwe na OMS bikomeje guteza inkeke. Ese Kongo biraza kugenda bite? Ese ntabwo biraza kwafekta ibindi bihugu abaturage muri Kongo bagenda bajyamo mu buryo bugiye butandukanye, nubwo ingamba ziba zigenda zikazwa hato na hato, ariko bikomeje kuba abiteza inkeke. Naho ngaho kandi nanasoreje amakuru nayo ngufitiye muri iki gitondo. Mwifurize ukomeza kugira umunsi mwiza ndetse ukomeza no gukurikira amakuru tuza kugezaho mu masaha ari imbere. Nitwa David Nigena, yibayita La Difference TV.